Borjan constituency aro Balijan arong along PG department ahem Pangramsu. Karbi Anglong Jila Sahitya Sabha pen langhin along Klembang Puamai Kangi. Guwahati rong supi along kipado NEDA MIP along Karbi Anglong Autonomous Council CM Chitongdun. Prime time long penili birta thanbang thare harmony be nun birtang ton pen arjik tha. Kidam tang Congress kacharia hut Borjan constituency aro Balijan arong along PHSI campaign Balijan arong along Kijun alang Kadure Theglongsi PHSI campaign Kimrang Ponlo. Kikim kirang patang det pen rong aro langit monje phan pat pi pon bomlo. Bon sitami pini arnyanta Balijan arong asor ke lang tuga langsi junang bom lang pusi Balijan arong asor to card news therang ke pen kahumri dam hut nang che thandu renti. Lapenon ke do bom MEC long kitimung talaso apothak thangnat kahumri dam abelang pusi Balijan arong aradatum ning chepa orenti. Lasinon ke do bom BJP Sorkar atum phan Balijan arong along mesen alang Kijun long jia phan towar chulang dinglo pusi hadak arong aradatum nang che thandun. Kitu bang situ hoya ma hedi apai nang thon oi rong suding apai teng bulap lo no na bang ke alang ta ve atengki ta ban lap lo nge hola he man ta thu lap lo ningkan kon bak dolo jitu ningkan ne thom su se lo la ningkan lanang boy ko pen department so sewang wipin man department so to bang ve lang ge ningkan troksi ningkan rekap sesele la so atengki la so masti ke borjan malo non ke pine MEC chobom ke tak MEC ke la ke metu bine pentalong kitimung se chobom lo Congress akai hut pen lo long kitimung non nang chumri bom man nang chi humri bom tala towar Balijan ke wang sitami hedi pini ani tok ta towar theglong lo ke di towar ni tumar ve ke jang hut che dam no che wang no along alang tang thokro en ta ve nang humri butami lahaya makam hale nang humri ali konani aton chidang dan puriar hem wang pik Balijan te non nang lutum da lang kijun bom ko naten lang jun bom ti ni jun ji si chitu bom lo lang tuk chituk pen si jun bom lo nang po lang pa pleng vek nang po lang nang pinang po hola su tanang e putekang ke nang putekang mo ni sinang tukji puta pini tok antara so nang tuk tedat ngela mamor che lo thulab lo akimi nang che bonai che mana nai nema lanbe lo te pipe ke rong suding anta e lo ma pipe ke la pulo e lab lo hengno et lo plastic ka pipe ke di ekdom hengno lab lo no bang ke Langhin Girls High School along Aru Inkoi Arni Ingdeng Hini Karbi Anglong Jila Sahitya Sabha Klembang Phuamai Pado Sabha Amaipu Narendranath Hazarika Chephaim Pupon Amai along Citizenship Amendment Bill 2016 ke kham khilapen Bodo Assamese School pen English medium kapin chong aputhak kachingwai aklong pen paledam English medium kapin chong aputhak Sabha pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang phan pinpur alo kipi ponji alamta Maelo lamthe cherai pontu Asom Satya Sabha Rapchunbang Monju Hazarika pen chenglok pinan Satya Sabha abang phubang phiatu Maelo chitong dunrenti Lok Sabha Kilik Arni Katebok Langdam pen Aru Inkoi Arni Guwahati Srimanta Sankardev Kolakshetra Auditorium Hall along Kithom Angdeng Northeast Democratic Alliance Thihek pen NEDA Amai Pado MP Kilik Apan Bidisore Kachapore Amai along BJP Ateripi Amai Phu Amit Shah Assam Meghalaya Sikkim Arunachal Pradesh Nagaland Tripura Manipur Chief Minister Anparata NEDA Amai Phu Himanta Biswa Sharma Minister Pijus Hazarika Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang atum Chitongdun renti Nun malam sopor phan dinner paman birta mungton poniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubo Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dihin namupi putat bertalong bangtulo Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Enghi lapen ari sang ho atum aru ingkoi arni nomati constituency alo pup hatipura meteka kosaria rong amekar Dipok Baklari ahem pale damsi oso cherop bangathamapan langdam oso cherop api apo kachathan atengke piningkan thang krepo ajo kresira achiti mapor malom aklen pinso so apan Hemalong joykepen amang patheklo bhangni oso apan ke harogat sikelang a Hemalong si alo soso bhangni apanta amang pathek ponthulo bangke thomarta non chiklojon pho dolo Deputy Chairman inghi osomar bang thomapan arnam ahir jume pajir tekang oso cherop kelang dam along VDC amai pu atum chetong dun Surihini la kretom aningkan phaikoni inkora pho arni central government state government lapen UPDS angbong kachetok alamdon mate MOS asitin kepachun jia phan inghap thopon lo pusi aru krisir cap arningang sam Karbi Anglong arong supi difu kebang hot hemrit kelang Joint Secretary Satyendra Gard pherang keangno ningjetekang Alang li Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong Autonomous Council Territorial Council THEC pen KAATC amen akimi kelar je aphan alang li ningje MOS ke pachun je aphan alang li arpu kideng alam ta pherang ke aphan chethan tekang ये पहला अवसर था यहाँ पे आने का दीपू आने का और ये जब से 2011 से ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूपीडीएस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हर साल रिव्यू होता है जैसा कि मेमोरेंडम में वो इसमें प्रोवाइड हुआ था पिछले 2 सालों से क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो इसमें मैंने ये कहा था कि जब भी अवसर मिलेगा मैं खुद वहाँ पे दीपू आके और डिटेल में इनका जो इसके प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और पिछले 7 सालों में जो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको तो ठीक बात है लेकिन अभी भी कुछ उसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसमें हमने आज क्लॉज बाई क्लॉज सब क्लॉज एक चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने काउंसिल के सामने और पूरे लगभग सारे कंसर्न ऑफिसर्स थे इवन स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कमिश्नर हिल एरिया के लोग ऑफिसर आए थे उसमें हमने रिव्यू किया तो उसमें हमने एक चीज़ पाया कि एक्शन अभी भी 3 लेवल पे अभी भी करना है कुछ चीज़ें ऐसी हमने देखी डिस्कवर किया जो काउंसिल एरिया में भी अभी होनी है जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कोई कंसल्टेंट से बात हुआ है उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना है या कॉन्सेप्ट पेपर बनाना है तो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स काउंसिल कर रही है लेकिन कुछ चीज़ों को अभी और करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वो पहला स्टेप वो नहीं होगा तो आगे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो इसमें एक चीज़ अभी जो एक इसमें रह गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को Karbi Anglong Autonomous Councilor ভিতৰতে MOS যিটো ইমপ্লিমেণ্ট চাইন কৰিছে ছাপৰ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু UPDSৰ এই কাউন্সিলৰ কনফাৰেন্সত আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী
আমাৰ যিটো MOSৰ পেকেজ পইণ্ট ৱাইজ ক্লজ ৱাইজ ডিটেইলছ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ লগতে ছিগনেচাৰ্ছবিলাক আহিছে আৰু গোটেইখিনি পইণ্টবিলাক प्राइम टाइम डेटा बांग्ला पोसिकांग टन पनिलो दुमे थाकमे कार्डम